الزول في اللون تسجيل بوسكاثاوي الامريكان ايوناك الامريكان يدوكلنس فرانسيس تيتازوني دامريك سجليزيت يونايتد ستيتس اوف امريكا ذينا غاد نمسلاي كتزغام اقلا غاف بورث نتفرانين نسلويث ذي امريكان ذي قوسانا كي غادي فانا نوايلين ذا سلواي ايدي تدون غير كامالا هاريس يتمسلاين سيسمو كافرني ماك ذاين أكد دونالد ترامب يزمر الحالة ديوغال تيكال تسناث نتا سيسم أن كفر نيذوذان ما زبط دينا كاكير لي ريبوبليكان فينا بوسا كيد وينيك سانتير ميث مقروط أما تقولنا غا سرطان ذي ثمورث ميقلا ذي ثمورث ناغ ذي الأمريكان وكان تاتيني سكواس نيقلا ذي الأمريكان ونسافر ولا من تاغ دي سمن أكي كاين أم كي ثيان اللي حالا تفراني كاين إيدي تسدون وكاين بوب كان بيلكا دي سي فيلادلفيا ما ينغا الزول لك بوب. الزول فلاش الزول كو قاعد يدي توالين وقاعد يدي سلل. تنميرتي كيما تقبلوا نوف قالنا نساولاك وكنا تصمد كي ديالي حالا نتفراني كي تسدون تنحمو سقي وقيلا ماشا بوب وقبل عاد نيض كيغا ويفانا نسينو غانا في بوب كي سناك ماشا وقالت لي سوالي انت كيسان ويفانا هذا كيسينن صغير بلي تفزير دا مشوار سكواسن 80 لدغا خلال دي سداويت بن عكنون عندك ينغان دي سداويت الجزائر دي بن عكنون لدغا عندك هنا ينغان مزال كمال في الحيط دا مشوار ذيك كوافير اللي سيدي ديك سكواسن نتساين بغيت واحد الامريكان ويفنا كيكين سوزال مشواري. باش هذا داك كواش تاقيني لاقص 64 سنة. باش كان الدنيا لي تمورث من كان من الجزائريين كويس تعيش غادينا غاري غادينا خدمة خدمة لا ميديسين etc. Mais semi les étudiants, effectivement, en 1982, il a les Kenya, un groupe. Là, il y a des activistes, c'est les progressistes. Parce que Kenya, on s'opposait au pouvoir, mais entre-temps, les idées intégristes, parce que maintenant, il devient l'islamisme un petit peu en Algérie. Donc, كنا comme étudiant là c'est un débat quotidien يعني كل سنة نتمجادل كنا d'un côté كنا les progressistes كنا قارن et الجهة النظام les islamistes باش كانوا تطويل الغرب مسلايفين شتاقيا Et en 82, سمينا نخدم دي ريونيون باش نخدم على الكوميتي دو سيتي parmi يارانا إلى مزال كمال. Et voilà. Comme نكوني نحمل لا ديمقراطية نحمل لا ليبرتي سي لي تو نوثني كرهنا نشنيا نوثني نقارن عرضي لا نخدم لي زيليكسيون دي الجامعة نكون نقارس كلا ريفيكتوار la cité universitaire بن عكنون. فينالمون نروح نخدم لي زافيش اي فوالا يمرني ينغانا نمزال كامل زلاتي. طبعا أنا فرنسا ونيت أبوب فوالا. تلويث فلاس شكوا ميظلي سين اونفير يقموت ذي 82 دي تودر 29 سبوسن ناكا. هكا اكيد لا الحال الا نسيمرني غير جديد ساعه ساعه مسكواس ببري شويه مقرف لا شويه كاع عمرت. دونك كيميرن بون يضرا وين يضرا من بعد ولا تقسيط مكي بدا مكي هكا ومازال تكمل راسها. هكا مازال سكبيل. الاسلاميزم لي رومبون يتحرروا ذا المياه الساقية يتفمم تدار القبائل. هكا هذا يعني ومن بعد سمي شحال لي مومون لي زاني كذا انا كنت نكون اذا شوال زري ميك
Après 88, donc il y avait la création يلدي l'autorisation de la création du multipartisme. يلدي وانا السرثان l'ouverture du champ politique يلدي وانا Voilà. السرثان. Et maintenant, américain, Miguel, voilà, on s'est organisé, le parti RCD. ومن بعد اللي هو نقدم برا اللي membre du conseil national, le premier conseil national du RCD اللي membre, اللي président du bureau régional Ouaharan, parce que الوقت ني en 88 روح خدمة السي اتش Ouaharan, le centre universitaire, مهم. centre hospital universitaire Ouaharan. اوكي. دونك في كيف قنيت نخدم لي زاكتيفيتي ديالنا ونقاد الغاشي لي ميليتون وهين اكسيتيرا فوالا. اي دا الوقت لا موناس الكوتيديان في لي مومبر سورتو دو ار سي دي. بون سي فري لا موناس اسلاميست لا يعني في لي زالجيريان كويس مي نكوني ما كنيا كانت لنا ان بو سبيسيال. مهم. السيل سكا فيريتيون اتا سكا فير لير سي دي ميرن اتا Voilà. سكا. Donc, et bien sûr, l'islamisme idéologique et le pouvoir qui est supporté. الوقت اللي يعني ما فاضي يضحكوا كان بتيز هيستوار كان يبواس نهجاد ميتينغ قبل عباس دغا الوقت اللي فرحات مهنيه اديوسال باش هذا يخمم ميتينغ. Mais qui n'est là, comme j'étais membre du bureau régional, donc il y a un groupe qui a demandé l'autorisation de la Ouélém Abbas. Nous avons le commissaire principal qui est le c'est qui est là en 90 je faut عارف les dates مليح. Alors nous avons الناس voilà نخدم الميتينغ voilà علاقة حالة رمية باسكو نولى امك l'atmosphère tendue. إند اوكي يا با بروبليم روح تسخن من الميتينغ المهم ونبدا راه ميم با الميتينغ نبوض على صالنيا التياتر دو ريجيونال بلعباس كشمد فلانا ارزان كلش نكوني نرولش فيها نكيا ثمطوثيو ثلا السادس مي إلو لونكيت 21 إلا ستلا السادس نتزال قبردين بالعباس. الور يزيد الوقت une semaine après décidé quand même نخدم une marche de protestation. Et ben كيف la même procédure نروح على نيا الميم commissaire principal يبدل لون نيسيونال انسخت ناس هاساس ثرا فوالا زاد شو يقدر عن ثرا نخدم مارش بروتيستاسيون تاس لي بارتي دي دانيدنا اكسبت le FFS. Parce que la dernière minute, ils ont reçu un appel. Louis Ahmed, Inesin, c'est deux heures. Bon, c'est la politique, معليش. أي نروح نياك يمين هذا le commissaire principal. Il a avoué, il est un peu sympathisant des idées de la RCD. Il a dit, il est délégué, روحت أسخن لا مارش يانا ودي ضرو كرا. Il a avoué بعد il a حضرني إني la dernière fois j'ai reçu un message directement de Hamrouch, le Premier ministre, de ne pas intervenir. Mais j'ai reçu un appel de Hamrouch et je vais intervenir. Nous avons une marche à peu près sur 1 kilomètre, le Rachim. Et bien, si les Guinéens, si les policiers, ils ont fait وذاك لي كاسك بلونيو سي الجهه النظام
ومن بعد de l'autre côté sur les trottoirs les islamistes عاد كاثن سي فلاضن ستقرعونين مم. il y a eu quelques incidents mais c'est voilà يعني pour juste donner un الكليما aperçu الكليما الكليما نقلاني ميغن voilà il y a Sinarda, la menace personnelle, etc., l'attentat contre moi, بعد نروح هذا امريكاني. شو وكاله نيك من لا طونطا Alors c'était en 80 94 février 94. لأن يبدا نقناطاس نطار جاوت سعد مقبل ليبوك Euh, يعني قصدي نقن euh, دونك tu as subi un attentat كتشيني هنا oui. Alors داكور quand j'étais خمن d'une liste قالوا خلينا نقول des gens à éliminer. Il y a واحد 300. اه J'étais le deuxième sur la liste. أمم. Bon, et là, داكور Adil Houari, c'était le premier. سوسيولوج عدي الواري اللي تي البروميي Il était داكور sur le premier sur la liste et j'étais le deuxième. دوزيام فوالا Puis, tout à ضغطينا كتشيني مهدي العواني فهمت نمسي دو غادي قيمة وتقيم ذي موثقة تروحهم ضغط تشيلي توصل الامريكان هدي voilà. الواري راح فرنسا كل واحد عنده يروح يعني كي les médecins même les médecins qui de l'hôpital les médecins universitaires صغار خدمن j'ai déjà des amis واش يخدموا اكسيتيرا يون البروفيسور نتاع دوريجين عنابه قرناس الاندلسي محمد هو كاع شمس خام ناس سواء اتروح نا اتمزل إلا بري سا فامي سي زونفون يروح مثلا فرنسا الميدسان شعباني ونستان نوراني شفاع نوض فاميز شعباني سنساول الى نتا يزوج يغرق فرنسا بوردو يوسن سيزي اكشمد غادي نعرفهم توتي ستون فرونسيز إبا روح نغورس ناس تخدم الحجاب ناكرا أتسنى نسات أكنرنو كتشي إلا بري سي باجاج يروح ماشي ديوان ساكي صار مساكوش يعني ماشي لينا نسمي مش عندك دونك فوالا تشيني عقلي كشتي لينا عقل أنا كيف تسوالي ذا شي برافو دو توت فاسون نوصل في مورثاكيا سي مورا غينيا سي مورا ندي ثلاث لليهم يعجبني الحال ربع الدنيا وذاكيا اكسيتيرا حضر تص لي كومباني الكتورال 30 سنه حضر تاس لي كومباني الكتورال داكينا كل 4 سنين يتسيلين لي بريزيدونسيال كل عامين تسيلين لي مومبر هاوس الكونغرس دونك تصميح حضر لي زيليكسيون ابو بكر يسوف كانت بينا كان وكانت تدير على التوانينات غير وشو انساو اللي بو بكر بالقضيه ونتفاين من تاع الزمن اللي حاله نتفراني كي يسدون ابارامون الكليما ويصفرحها شكون لان كي دي سمكتين اش كي تظن هذاك كي ديال الجزائر هكا دايشني فاش توي هذا دا عندها فكره كان كاين الله يسوره تصوالي زاتهم بعد الدنيا الور ثورة ميك الدنيا مي نروح هذاكيا دونك ثلاث لليوم خدم اتش يون كدي عيد الشغل يون كيت مناصير يون لا سيكوريتي الى كلش كي سقارن يعجبني الحال باه لو كان يعني كتمورتي ويقول واش تاقا كويس j'aurais bien aimé. Mais puisque la guerre, de toute façon, alors حضر غطاس لي زيليكسيون اللي كتمورتي غطاس لا هكا كاع لا تسناغن ماشي دي من يعني وتمسفاهم على كرا نتيختي وين وسيني الخدمه هكا وسيني ديك صالي طاكس وسيني درنو لي طاكسي داكيا وهذيك صالي دونك سي محسوبه كويس تمثال
يقال سور يعني كومون بروسيدي. دونك وين يقنع الغاشيه، الانسان هذا يعدي كلينتون، ومن بعد يساد بوش، ومن بعد يساد اوباما، ومن بعد يساد ترامب. مي صافي تمورتي يسعى 250 سنه. Dans, fait, dans 3 ans, il va célébrer, dans un an, il va célébrer 250 ans d'existence. Normal. Il n'y a jamais eu, bon, là, la période de la guerre civile, etc., ça a de c'est des millions qui mourent باش تقعد ديما نيستو على كيكي سموت نسلل. ومن بعد دونك امي دافريزاكيا لي زيليكسيون هاكيو بريزاكيا إلا ترامب، c'est là Kamala Harris qui représente les démocrates. Trump, il représente les républicains. Donc, c'est équivalent, les républicains et les démocrates. تشيني Mais, أتسمى كان بوب تشيني إمي دوسير دي 94 توفيض بيل كلينتون جوان سلواي 93 لما زوج الاف ويون باك زوج الاف ويون سنة الموندا بوش جونيور Bush, ابا يسد اوباما يسد c'est le ترامب mandat. بايدن ثم دونك بور تو دير بلي tu as assisté à peu près à 5 présidents قاعدين. Exact, exact. اوكي. Mais every day يخلف. فوالا كي شي طوح كنا كارد فيها. اوكي. فوالا كان 5 سنين يجيني يعدل. وقبل ديلي بايدن يمرني الى ترامب تيقلان البوفوار ذي العمر وديو سيي ونغوري كثمور ثايا بوندون شحال سنه اللي هذايا. اي ينايد يعني ما توني دي بروبو راسيست ناكرا ينايد الحاجه و كسا اون ريلاسيون سوا افيك لوريجين نسي ديكيا نا صدر دي بروبو راسيست. لا بروميير فوا يتضرع يسد يون غوري إن هذاك يا سلونجلي إنه go back to your country صدق غال عرف مورثي أي غال ماشي ثورة ظهر في مانيو مي سي دي ميليي دو كا كي يقلنا كا أي غال باسكو ترامب ميدي بضع البوفوار كي هي il a donné les appétits كويس اللي راسيستني pour refaire surface. لا اللي راسيست كتمورثاكيا مي لا لوا تفيسن اماكن تجلس داخلو ثمو وزمرنا باس ما يهضر ما يند الحاجه لازم الحال لا جوستيس د الهويدس. مي ترامب ما كاين في كيس نيلياس ثابورث اد سوفرون لا راسيزم اد فيكني مانسنس دي راسيست ايرنا يا با دو بونيتي ولا شو حسبنا لها. ومن بعد سيبورتينز لا راسيسنا كنت دانيس اكل ملا صوت مام قريت ديبا البروميي تيرم مني ناس فوالا لدي ان جروب سيزي ناس وايت سوبريماسيست سي لي بلون كي se considèrent suprêmes généralement تصدي سنسي دي نازي et كرهنا كيف tout ce qui n'est pas blanc كرهنا كيف ceux qui ne sont pas de la religion chrétienne même نغماد نهضر في الكريستيانيزم هي ماشي كل الكريستيانيزم les évangélistes sur l'évangélisme. ومن بعد ويقاذني يبواسنا ناس محكاية تمرير ديالس اكسيتيرا الناس نو اثن السينغالا. ومن بعد الناس اسكو هي tu peux les condamner tu peux condamner leurs actes هكايا على تيلي ايش سنينا سلونغري هذا تيديني ومن بعد يتفاهم استوالي ترامب اوكي ترامب سنينا ترامب سنينا كي الناس stand back and stand by ça veut dire قيم صغار الفير مي حقيت ديما نول
يعني واه. رجمان نتاي فهمت. يعني قيمة أرض فير، يعني بعد كي نعرض فير ميه كيف ديما نون ستاند باي سافدير هدي مانيك اه. ما يعني قيم دا اكوتي او ميم طون ما قلاس لا الحاجه عقليك لين الور اي با سا كونتينيو مي افري داكيا دا شو كان اسمي قلا بريزيدون لي 80 ساعه من زويله بويناس د الغاشي قلا نيدس قلا ادمينستراسيون ينس وثني السيناره مي وقادني سي دي جون سي دي ريبوبليكان مي تخميم ساعات c'est des chevronnés de la politique, c'est de la politique. Donc, Amakinia, ils l'ont guidé à Russent. Ils l'ont encadré, ils l'ont encadré. Ils l'ont encadré باش يخدم ومن بعد ويقادني كيف فون واستحرت ديميسيونينا كيف الله فاني ديميسيونينا كيما لنا براتيكمون اي با لي زيليكسيون هي وقادني كرا وني يكفون كيني لاعب ذاكي وقلا قارا كوديري وايت هاوس c'est-à-dire l'attitudinous في حمل الدين اول ايمي ثيغيولي تنزمي في الدين كومون صدير ولي السينارة الحوايج السينارة زعما كدعاون الغاشي مين تا يكومونس صدير قال كيكسن باغ كيكسن في الطب كيكسن في لي زانجينيور كيكسن في لي ميليتير لو دي هنا par exemple I have الناس ذكية I have more knowledge than the generals يعني لا استراتيجي ميليتير اكسيتيرا الوغ سي دي جينيرو وثن 40 سنة دي كارير 45 سنة دي كارير نغران كلش يغال سي il a développé une arrogance et c'est ce qu'on appelle le fascisme ويقول لك ويقول لنا يدس ils l'ont هضرن باللي اننا كلاعب ذاك يقول لك قال ذي اكو le pouvoir de décision parce que il n'a pas les capacités mentales et en plus il est arrogant. L'arrogance c'est développer encore plus. اسمع الحال سي لي لاج كي تيمغور اقرا تيمغور كويس donc Simror, il devient encore beaucoup, il y aura l'incontrôlable. Et Xinrala, c'est les menaces, mais il a tenu de l'haja, Oustadjibala, un journaliste, un autre politicien, même y compris dans son propre parti, Vergmeth, les menaces, le président, c'est-à-dire, il a développé un fascisme atroce. Vraiment. نتا يغالو يعرف même sa constitution il n'a fait ça مش سينيه il a قال la constitution يغال يصا ليزي مكيس قال ويقادي اللعبه هذه ساعجبين قدونيس منهم بوتين وين لا كوري دو نور البريزيدون لا شين اكسيتيرا لويديك اللي فينير ايغور من بعد يصاوب ميم ينايك كيكيا البريزيدون لا شين ينايك لا ميم ميزه كيكيا سور 1 مليار دو بيرسون ام كيكيا كينيو زمير على خدمه عشتي صدر زعما ذي النافذ وكي النافذ وي نسيت ماشي هاثو دني غارا ميم با مليون وين دي قارا مي روفنو على الكونتكست سيريا دونك اشتاقيني لا نتصل في تبعا بارازار لا نتصل من القبائل الي كونتر هاث كارايني السيستم دو سونتي مين بروبوز ريان دو افغاثيكس
نسمى الكسيد كعاش ذاكي قبل ديري سيستم سونتي كيني دخل اوباما لا كينيا تصاد لاسيورونس. كندا سي ديفيرون. أين مقارن أوباما كير أوباما كير. قناص اوباما كير ان فات قناص افوردبل كير اسقار اوكي. هيلث سيستم. مم. الور وقبل تصعد لاسيورونس تخلص لاسيورونس من بعد سهل كذا. مم. سوا ديزون ديكوفري ساعات اون مالادي كرونيك باغ اكزومبل الديابيت مم. حبس لاسيورونس. اكيد نو زعما لك حبس لاسيورونس à n'importe quel moment parce que tu deviens un fardeau. tu deviens تغلظ تغليظ في الاسد. مم. راك تحبس بعد سمي ديوسا اوباما خدم هذا السيستم هكا ان يزمرنا راه يحبسن لاسيورونس ثغال. Il y a un contrôle de l'État direct sur les compagnies d'assurance. Mais l'assurance est privée toujours à les compagnies d'assurance, mais c'est l'État qui contrôle, c'est l'État qui paye. Il a un droit de regard sur les assurances. Voilà. خدم لازم دير لوا دونك ils ne peuvent pas وزميرة باسكو ساعات قناص بريكونديشنز c'est-à-dire une maladie préexistante هنايا وزميرنا راه راك تحبس. وكين يساد يوث par tous les moyens fixes مم. ولزميرة parce qu'il y avait toujours la majorité. À un moment donné, ils avaient la majorité. Il est eu le républicain, Carlos John McCain, il était sénateur. Il s'est présenté aux élections une fois contre Obama. C'est un vétéran de l'armée, etc. Alors, la voyance, il est allé, le jour ni le vote. Il a voté contre. Il a le système. C'est qui ça? Alors, tout là, C'était presque acquis hein, pour Adikis. ah oui, C'était presque. Et comme tu l'as vu, John لو كان McCain, ماشي جون ماكين في لا قاسيو ولا شي لاسيورونس. voilà, إذا voilà. لاقى القبائل كوي ديو سنة كاينيا وزمرنا صوانيين ماشي كان قبائل نكية كان. Hmm. هنا ثم ما إلا في لي زون بون سونتي با بروبليم مي مثلا كذا يتشكو قجون. Hmm. الور ثورا سكيل بروبوز سي لا ميم شوز. il va avec ça le système de santé il va avec les libertés. Par exemple avec quelqu'un exemple l'avortement par exemple ça fait plus de 50 ans. C'est une loi, il le respecte, c'est-à-dire c'est la femme et la famille qui décide. وبعد الانسان يغالب اكس وين ناس اكسيف دونك خدمن ميم زعما زعما هذه يغال سي لي زيتا كي فون c'est-à-dire سي le gouvernement de l'état هذه كونترول المشتاقين مي ثورة كاين لان 25 ايتا براتيكمون 23 ايتا اكزاكتومون يقلان سي انترديس comme l'avortement ديالنا. لان ميم دي زيتا ما الا العبد اني يروح دون ان اوتر ايتا يخدم لابورتمون ديالنا يفون بيناليزي هذاك مع الحبس نطوثني لي ميدساني كيفون لاكت ني سون بيناليزي. بون بريف دو توت فاسون هاثن يعني الديسكور ينس اي سورتو ذا رقمات اسكامل اسكامل ذا رقمات تصور الديسكور ينس ازقنا من القران ذا رقمات ذا رقمات Hmm. اللي مناس. الور de l'autre côté ثورة كاميلا هاريس هي فيس بريزيدون بايدن. il présente un politique normal les États-Unis. Mais ثورة elle essaie de récupérer même les républicains qui votaient et Trump. Elle arrive à avoir beaucoup. Et ثورة قسم يعني يقزر ويقاذني des républicains روح نسيبورتي كاميلا هاريس ثورة il est menacé directement. Il y a 2 jours de ça.
يوث قرن ليس تشاني سيتي سي لا elle était congress woman républicain c'est la fille de Dick Cheney qui est le vice-président de Bush. Il est voyant, ok. Et ben ça y est, il y a exactement il y a 2 jours Inès il a quelqu'un a tiré rifle on her face c'est-à-dire sur le visage. Même c'est-à-dire c'est une menace directe يعني ليش مم. الور هذا ابري يعني إيه دونك الكليما كويس يدي خلق قلع عمر تحسو نيكي سيمانيو قلع عمر تحسو باللي لانسيكوريتي كومونس ماشي لانسيكوريتي كاين ستادير لافنير انت مور ثاقيا يكومونس تبين شي طاح ذاكو مم. كازاف لو كان هذه عدي ورزري غير مكاث تمور ثاقيا يزمر الحالة هي لاكار سيفيل يزمر Ok. الحال باسكو كيسقارن le mal peut être n'importe où. Vraiment, Mhm. Mhm. Saint-Mourtail, il est stable pendant pratiquement un siècle et quelques, mais la menace, مازال كيسقارني كان pour maintenir la démocratie, il faut toujours travailler pour la maintenir. Mhm. أحيانا يسهل السدرم السدرم يسهل مليح مم. مش تفنوض الحاجة زرد مليح. Ok. آه، Puis, dernier, ce qui me concerne, qui est particulièrement, c'est ces attaques quotidiennes, coulisses, sur les immigrés. نتا يتوب اللي ما ولانيش سيتي دي زيميغري لا C'est l'Allemagne, c'est l'Allemagne de droit. C'est l'Allemagne, d'accord. اه يتوب اللي نتا داغن اللي تي ميغري مم. تمورتي لي زيميغري سوف لي زانديا وذي كيما قال لي زانديا Les autochtones, hein. لي زوتوكتون حاشا وكرني كي سون امريكوني لافريك دو نور Ok. ne sont pas immigrés لان القاعني الخرا ذاك كيف وكي امريكي غادي قالنا نوك تسوالي ذاك سي دي زيميغري دونك كل يوم من الميديوسا Mhm. سا موناس نتا ثورا اكديني لو كان لي زيميغري تسوسن سي لا نورفيج الدنمارك لا السويد تلاق جامي هضر دي فلاس باسكو لي دي زيميغري تسسن لافريك لا لي زيميغري تسسن لازي لامريك دو سود Mhm. دونك الواقع يصاوب إنيه they poison our blood. C'est-à-dire, ils ont Ils empoisonnent le notre sang. poisonné le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les mariages mixtes avec les blancs, etc. Ça veut dire, oui, mais quand poisonner le sang. Et Mhm. cette terminologie-là, il a été utilisée par Hitler. Mhm. La race aryenne et tout, l'histoire Voilà. néerlandaise. Donc, c'est exactement les mêmes pratiques. ومن à force de regarder يعني كي تسويفي او كي البوليتيك دايا وفيرد سنة الحوايج يوث يفان هتلر سي دوكيومونتي وهي داين يسنى كي تبدل مين كيني وفيرد الحاجة نظام ce mouvement against qui n'est pas vraiment des républicains, c'est MAGA, Make American Great Again, le mouvement against, il ressemble beaucoup, soit le mouvement islamiste d'Israël en collaboration avec le pouvoir d'Israël. Pour donner juste une image, c'est les mêmes pratiques, euh, c'est presque le même discours, mais cela, qui m'exmixéide les années de plan INH, les années 80, 90, Mhm. m'exmixéide exactement la période. Euh, euh,
باش يتفكر par exemple les islamistes et le pouvoir algérien, les combinaisoniens, ils sont contre la presse libre. انت اللي contre la presse libre. Est-ce que من نسيت دي سبدا عن ثاقي fake news. Ça n'existait pas avant. Il a news. ثوري سبدا عن fake news. انت il s'attaque quotidiennement. كلس il s'attaque à la presse. ما إلا هو يشكرنا لأن الناس اشكو بك يلها اكسترا يو لوك هيلثي صدير صفيد في الجهضة وهي اوتوماتيكمون إلي زاتاك فاقيل اليوث ils attaquent aux institutions par exemple كاين le département le ministère par exemple entre guillemets genre le ministère de l'éducation il faut qu'il disparaisse. Ça veut dire qu'il a des contrôler, il a des écoles privées, contrôler certainement, il a la religion à l'école, il a le christianisme dans l'école, que ce soit tu es musulman, tu es juif, non, tu es obligé de savoir le christianisme. Donc, c'est les mêmes pratiques, l'islamisme et le pouvoir algérien, le pouvoir arabo-islamique. C'est exactement les mêmes pratiques. Il t'impose une langue, et qui n'est par exemple, il a l'anglican. C'est-à-dire l'espagnol, parce que, par exemple, le Quarrel, qui est tous les documents officiels, l'immigration, par exemple, la social sécurité, toujours tu vas faire l'anglais de l'espagnol. Ou بعد même les versions chinois, arabes, etc. ما اختار ما تبغي نسينا non تلاقينا كلها قتكس. C'est-à-dire il veut imposer une langue, il veut imposer une religion. Euh, donc à peu près c'est possible de قرار اني غايد هي كاينين وفير دي مانيو تفرجها ديس en même temps il me fait rappeler exactement la même période la période que j'ai vécue يعني قتمورث vraiment et donc c'est une menace. En conclusion, pour ce pays, c'est une menace. Pour le moment, c'est une menace. Bon, qui personnellement, j'espère que ça aidera. Je fais ce que je peux. Je suis un petit peu impliqué dans les compagnies également. Euh, mais, وقال يعرنا أسنسفهمه القبائل خاصي قدام مثلا قالني راك دير كيما تبع شغل كي سقالنا شغل وقجون باب السيتيكات مي تتبع فما سي ابوبري لا ميم شوز جي اسي دو اكسبليكي ودير حساس تولي من الشو شو الدقه او خاطر الهضور كان هو باش يخدم البريزيدنت الهضور كان ماشي انت كان قافاش كنقارن non, c'est les paroliers qui se traduisent en action. Euh, car, اوكي. مثلا euh, تنسلم دي بوبكر بالقدر إذ كانت مغلي الناس غف فراني نكين ودارن أمكيك تولي طرمب يكون ذي عندي غادي لي ما هي ذا ما هي نعم دونجي إذ المثل الأمريكان وإلا كذا كان لن كرا يقبليا تتبعان أو يفان نكوني ويا ما نفاد قبيليا ايوا اللي انت دويل تاكين دي روح تيكو 5 كارت بسفهم ايوا شو يحمل طرمب كي تتولي ما يغالد سلواي نكون نيرس الفرحة نقوم تيكو تاكا تدن سعدين أبوب ويفرن ثم دينيض مشيكي لأن لي سونداج كي نوع يدفعون دم زوارون يعني كاميلا هاريس كذا دونالد ترامب دي لي سونداج الوقت كي كينيا يعني ما ثوالي لي سونداج اكسيتيرا ils sont très proches c'est-à-dire bon تسجل كي شي طاح كاميلا هاريس نين mais ça reste dans les statistiquement parlant ça reste un petit peu dans la fourche dans la fourchette c'est-à-dire ما ديني par exemple, 49, 46, mais c'est
C'est les probabilités, c'est la statistique, et plus ou moins Talois, par exemple. Euh, euh, et il y a bon, il y a à peu près, bon, l'un des États de guerre toujours de voter républicain, là, il y a des États toujours de voter démocrate. Mais il y a واحد سبعة des fois حسب واحد سبعة ذوك مخان سوينغ وذيك اللي قال سوينغ ستيت تيكوال تفوتين يتفاضل الريبوبليكان تيكوال يتفاضل ديمقراط لي زيتا غينيان هكا لا بوبولاسيون لان اون زعما دينيا بوتيت هي 35% سي دي ريبوبليكان بور اه il y a 35% peut-être c'est des démocrates purs. بعد il y a ce qu'on appelle les indépendants. Alors les indépendants, c'est le discours, parce que les républicains votent pour les républicains, quel que soit le républicain. Les démocrates votent pour les démocrates, quel que soit le démocrate. Mais oui, il y a des 30%, des fois 20%, ça dépend des États. Oui, c'est quoi la majorité de les républicains, c'est quoi la majorité de voter les démocrates. Oui, mais quand swing state. اوكي. Alors, وقالني لا كومبانيا كي كنت خدمنا كيا اون فات خدمت pour deux choses. يوث pour convaincre par exemple un démocrate il fait la campagne pour convaincre les démocrates اللي باش يروحوا voter les 35% وبعد il essaye de convaincre la majorité ازقنا مقران des indépendants باش voter في الناس. آه. Et le républicain, il fait la même chose. Il essaie de convaincre les républicains qui sont déjà républicains de voter, et il essaie de convaincre la rang des indépendants de voter في الناس. هذا اوكي. وين يقارن swing state. Par exemple, Pennsylvania, c'est pratiquement toujours, il y a la même, toujours les sondages, toujours 49-49, 48-48, 47-47. Mais il y a toujours une petite frange canadienne de république et d'indépendants. Il n'y a pas beaucoup les chatas. D'ailleurs, اوكي. les élections à Aden, par exemple, Trump contre Hillary Clinton, il y a dans 7000 voix. Biden contre Trump, il y a 11 000 voix. واو. Parce que c'est à quand mais الساقية فقد خمنا sondage l'État il a toujours c'est des républicains qui s'est pendant plus de 50 ans Iowa Thora Harris elle le dépasse واو. مم. elle, ça a 47 ça a 44%. مم. Mais c'est des sondages bon, des C'est des sondages choses. مم. مم. tu peux pas vraiment mais généralement قربنا les sondages يخدمين كمرتين كل ما 10 هناك تصل كمرتين سويفي الحوايج هكا وتبعدنا راه مليح في الشيفر صافا ذاك كيا تروحون سور الماكسيموم لا مارج ديالو اللي سعانا ابوبري جوسكا 6%. مم. Et qu'il y a par آه. exemple la variance c'est 3%, mais des fois, elle sera jusqu'à 6%. C'est-à-dire, en réalité, ça en général. انفغستو تسابب سمو سنينك ستيرميث ليكسبيريونس السعيد هذه فرنكين الامريكان تصمد عن يوث تراوسا عطاسو غاسو لما نكون نسامي تيدي بوس ديون وسكاسير الفرنين عدن في لي زيليكسيون زيتازوني او فينا تصمد كان يوث تنقط تاسو تفهمنا هذا غني لي غران زيليكتور دا شوف لي غران زيليكتور نولي باغ اكزومبل كي عدن مكني ترامب ثينات مادام كلينتون هيلاري كلينتون توارث ذي الفوتني بوبولار واش ابارامون ما امانه يبويس لي غران الكتور ذا شوت لي غران الكتور. Les grands électeurs, oui, c'est un système يعني typique américain. اه. بشكل لا يخدم لنا البوبولار.
comme c'est des États indépendants, l'État Pennsylvanie, l'État New York, l'État Maryland, Texas, c'est des États indépendants. Alors, كل يوم يبغى غادي يسعى une représentation au niveau fédéral. مم. C'est-à-dire, كاينين par exemple, qui ont l'État en Texas, l'État de New York, par exemple, اتصل غاشي قلال. كاينين donc qui ont خدمن en fonction de la population, la densité, كايناس par exemple 30 31 électeurs. D'accord. ومن بعد بنسلفانيا سي كوميم مش تحت شويه Hein, الغاشيه ماشي hein, hein, ماشي التيريتوار hein. لا بوبولاسيون موان كو نيويورك دونك لاقي ساعه 11 الكتور ومن بعد دمض ليتان كاليفورني ساعه واقيلا 38 نا شحال سي بلو غران Hein. تكساس ساعه داغنيا تا ساكنيا رود ايلاند باغ اكزومبل ساعه واقيلا ثلاثه الور باش كنيا كل chaque État a des américains une influence au niveau fédéral. خدمت ايش تاقينيا باش كنيا ça veut dire mais il est élu ماشي sur la population générale, il est élu sur le nombre de représentations des États. Parce que le كان ça veut dire mais la voting New York le كان انتبع كان la population générale. New York, ça veut dire c'est l'équivalent, parce que c'est la Gladinen en Californie, ça veut dire c'est l'équivalent de plusieurs États. Ouais. أماكن تشنتن هكا. رول تيمور ثاي تيرمو حمل الامثيل اللي يحمل الديمقراطي دونك في كنس كل يوم في كنس مكانيس الوغ غاتولو سنة تصل الغاشين. بغينا ديبونسي لو مون كاين الغاشي اه لا ريبريزونطاسيون. اوكي. فوالا ومن بعد باش يخدم داغن شاك ايتا يسعى سين لي سيناتور اي بورتون الدمض ليتان كاليفورنيا إكسعان لا اه. بوبولاسيون ثم قرانتا كي يكتمور ثاهي اه. ساعات سيني سيناتور الدمض رود ايلاند مم. شغل تدارت ساعات سيني سيناتور وايش تاقي كويس سي بور مانتونير لونيون دي زيتا بور اوكي. مانتونير لونيون دو بيي دونك خدم انت كيا باش يونو يتحسوا ايمانيس باللي يقول على الفير اوكي. تبارتيسيبي كويس الور دونك باش تداويض لو نومبر لي زيليكتوري لان ما تحسب ذا كويس لان 540 هكا. هكا اه دونك الى قد داويض موان 270 لي زيليكتوري ومن بعد لان دي زيتا مثلا بحال ليتانيا الفوت بوبولار ليتانيا اتو ذوك لي زيليكتورنيا لان مم. دي زيتا فضانتن في السنة ثلاثة مثلا بحال ستادير الميم ايتا مي لان دي زيليكتور قد جهه قد جهه قد جهه مم. مثلا بحال جهه تو لي زيليكتور كان يوث باغ اكزومبل سور 10 ساعان ذاكينيا باغ اكزومبل 5 ذاكي ساعان 3 ذاكي ساعان 2 اه. بحال مثلا قرنص ديستريكت تما كاين ديني لا دايره نعم لا فرنسا سو بريفكتور. فوالا لا اكزاكت لا سو بريفكتور دونك نهار بحال وينات دونك يا كالك زيتا كاين وما الريست لا ماجوريتي وين يربح الفوت بوبولار ليتاني ديالك لي زيليكتور دونك كي ثورا الورد يوضن 270 سيليكتور ده منزو D'accord. Tu as admettons un président et puis les grands électeurs qui ont plus de 270, il اه y aura le président malgré que le suffrage global total des populations, il n'a pas eu le grand nombre. D'accord. اكزاكت وي Ça, effectivement, c'est Hachel Belkaniti, ça, hein? حاشا Voilà, الملكه تسعه ذاك c'est ça. Ok, يا في دي موفمون باش تكسل admets. يعار باش Des, تبدل des Américains nous restent là, بدل الشغل لكن nous restent là.
ادفدلن ثمن داوس لا كونستيتيسيون غاس ولا مازغان باغ اكزومبل لي زارم ماشي ذاين الهان كل سكوات نقن انا شي مشطاح هكا. ديال كل ذيك غفاز مي واحد تو بدلك تشيني لا تكنين لي زارم لا كونستيتيسيون وزميرناها ماشي ذاين يسهل هكا يتقال الامريكان. ماشي ذا ساهل باسكو خدمن ديك تمور ثاقي اسمي وثناس الساس إصحان. اسمي فوالا. خدمن لو غوفرنمون خدمن لان ثلاثة لي ديبارتمون امبورطون الى دوك النكويت باش داوين باش نخدم بدل الحاجه الى الى لا بريزيدونس الى الكونغرس الى لا كور سوبريم وي et chacun il est indépendant de l'autre. وي وي. باش هذه عندي انا ارتيكل لا كونستيتيسيون ماشي سي با اون كونستيتيسيون ام ثمورتنا الجزائر يون العبد ديك كراز كاين هذا خدمه كونستيتيسيون اسكنا سيعاود سلاز كنا سيعاود نو ذاك الا قد مسفهمنا كاين مالان باش هذه يبدلن ان ارتيكل يون الارتيكل اه هذا انا ماشي خدمن دونك ماشي وين يديو سان كان هذه سروت اكني ساعجب هكا فوالا. هكا لان هو بوفوار لو ليجيسلاتيف ليكزيكوتيف جوديسيير فوالا ثلاثه هي كاين. فوالا. وقيلا كيد نسان بوب تاكي كي تنمي تطاس في التفاصيل كي اثن سبوب نفهم مليح كيف الحوم شطح سيرتيف تيفرانين الامريكان ومازال انه غالغوغس شكون اللي تحطهم ذاك بوب كنيس قارن فرانسيس تون بيل فوا يتغني كني واثا دايوغ تصيصي قارن تمجابي دا غيتمقلا تما دي الصفه اما دي شنانينس كن جاكنا هات سيوت تزليت نبوب مي يسير. اللي يوثاك اكسيد سكرو كان تم قاروث روح بوب. مقلات ان تجيوث لي شونسوينس نيك اغرو من دي غيلا دي جنينه دي القاعه واه الور لو بلوز امبورطون ديكيا ماشي الاغرو سي اللي فاش تنادي المدن تيل اللي ما تلف لي كل شيء لا سيرت سيرت الكاري هي نسا تنميتك بوب تنميتك تص. الميرتيكا رشيد جيسبر نيغ ديني هذا ايني لاقن بوب وقيلا تنكفو كان سي وتزليثينيك كشيني تصي توالي تزليثينيك ما تشنوض لوني سيت منقلات تاويفان تختار ذا انت كان غاد تسعدي بوب. حملا فينا يتيج حضرة صغالير هكا يطيج حذرات تغليظ تينا او نسعدير انا بوب وليد سيد سان مليل ذوذ ما والنظام ذي السنة النظام ودينا قيمة ذي ثلويث. Let's be the
السلام يغوصن كامرو يغوصن كامرو عيش حبيبك طريق نحوك مثلي نقبل غدي لحكمي يغوصن كامرو يغوصن كامرو نسيت النسيت احنا نوبة بالنصيب نسيت يبقى فيني غير السلطان غير السلطان في غيرتي كتفني في الليل بتغني الناس الخيال في غيرتي كتفني في الليل بتغني الناس الخيال كل وقت تعدي على طريقي ما غاديش قلبي سواه كل وقت تعدي على طريقي ما غاديش قلبي سواه عقلي يبدا يفهم اسمي تدوز في قلبي خلو قبل غيرنا غير وصل غير وصل يفش حضري طريق أنا حولك مدري يقول غدي الحقيقي غير وصل غير وصل نسيك نسيك احنا نوبة بالنسيك نسير مدينة غديري